بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بناو خدای رحمان و رحیم حمد و شکر پسندان بکاملتی رب عالم ربه صلاة و سلام لسر مزن مقاصد خدا محمد مصطفى به ام بدن حمد خدا ای مسلمان دایم پیغمبر آخر زمان تماشاوان عزیز دماو بخیر به دیسا به برنامه سرنامه ام الپیشبری وانا دکا دریه دل خو وکن ام دخوازنج دل ورا ببن میوان ایرو دیسا ما دیوان خو لپالو دانیه پالویا العزیز مدانیه براستی مل پالویا کevin دانیه دناو خرابا لبر جامیک مزگفتک و حمام کevنی خرابه ما ایرو دیوان خدانیه به ما مستک که محمد باران را ما انشالله دیسا لسر دیروک و حرکتا کلمه شیخ سعید افندیه مباخفن سلام خیراتن سر جواباتنا دخوازه ام دست بکن برنامه برنجیش خواهم دست کال خوش شیخ سعید کربو ایجا خون و گوته بو ما گو بلا مراق براستی مراق زیده هفته سر بچود کرم یعنی مرب تشنیکو تدیج مالباتاوی هات نزمان پر معقول انجی و جانا مالید نره تدید اثر دحقیوی دا که هات نویساندن دوان دیج در باس ناون یعنی هنک تشنی شیخ سعید افندی که ناو مالی دا یا جی مثلا تدی هنک تشتی که خانمایی پی حسیه یا جی زارکی پی حسیه نه پی دزانن وانا بلکی تدی ناتنه میدانی یا جی پرزیدن سری ناتنه خبردن اما تشنی مهمن مثلا یک جی که مگو خانماوی گوتو کو شیخ سعید افندی دو اسنا وقتی کو جمهوریت دی آواد و مصطفی کمال جی ایشید قده جدا تمال امسرویه ساکنی بون مصطفی کمال جی کو ایشید قده ایجا هدی ده برخو و حساسیت اسلامی تو خزراب که و او جی شیخ سعید افندی جی پیشی خود بینه کد بینه وانا حقیقتا نیتی وان خراب نوی یعنی اسلام تدین نتیجه وی داشی که مدیت آزانی کرن ترکی قرآنی کریم یا ساخت کرن کس نکار بود درس قرآنی بخوینه لمملکت ما آنا مثلا امشکال خو بلکه هنک ما جباب خو پرسن کرتشنی آواهید بیرا بواندانه بلکه آنا امهرن گنده می گنده هریما مدا امهرن گنده چیا لوان مغاره و قرش کبرا بنهرن اوی پلی قرآن کریم تدا در کبه تدی که برنه و شارتنه جوی ظلمی عددی وی تشتی شیخ سعید افندی ده بری فرق کرده بودی تو فراست خو انسانی و سرابی عالمی فراست ددن و پیشی خود بینن الهام خواهد علا ددوان او انسان نجبو خونه یعنی تدی یجبو دعوی نجبو مسلمانانه دارن جبو امت اسلامی جبری رب العالمین جی به فراست کی خوشک دوام پیشی خو بلکی تشنیک هی تش وجود ندیت بن کارم شیخ سعید افندی یک جوان انسانه دوی دخونا خدا دبینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم دخوناوی اب ifade دوی پیکاویه دوی رسول الله صلی الله علیه و سلم دخوناوی و جرا دوی جا رابع قیام بکن دین اسلامی که ناو دستوپیات رابع قیام بکن دوی میانده دخوناوی شیخ سعید افندی جی پشتی وی خونی پر محزون دبه یعنی حقیقتا شرط گرانن یعنی اوی بکرا رابع حضرلغی کی وی کو بی شکلی حتی وی چاقی وی ساعتی کو اوی قیام کی بکه اوی مثلا دولتی بده قارشی خود تشتکی وی وسا تنویه یعنی چقدر اندیشی هب منجی تدی نیت کی یا ام بیشن حضرلخی کی وی وسا تنویه یعنی دیرک مثلا دخونا خدا خونه کی صادق تعلیمات خوش رسول الله صلی الله علیه و سلم دستینه دلگوری وی خونه و دوی راوه قیام بکه ایدی کو وی خونه خود تدیج مرمالی خوره جد ویجه اوده کی و تعداد مینه
مالا خو و پیرکا خو زارکی خوشی قبولی وی اودینا که جده جهندر دا دری کلید که دری خود گره sadece avaş bu kupede az meje xo bigirend ve baxo o dur da projad mine xwarin jî naxo îja hinek duê esnayê de tedî alimê herêma me alimê kurmanceyî Müslümanê ku tedî di heqê ummetê da di heqê İslamê da gelecek tasasiya wan heve û endîşeka wan heve derd û kulkî wan heve ewane jî dîme fena Şeyx Seîd Efendî fikirîne û ew jî îdî li hev geriyane êdî ji wan çend heva hevdîtiye û hatine gotine kam herin Şeyx Seîdê palo jî bipirsin ka ew dibêje çi tên ji aîleyê wî dipirsin divê ka Şeyx Seîd Efendî li ku derê divê wele îro çend rûye ketiye vî hindirî û derî em li derî dixin derî li me ve nake xwarin jî nagire û em nizanin ji xwe avê biriye ji xwe ji bo dezmêja xwe biriye hindir nizan hindir de çi dike em nizan û derî li me ve nake eger ku hûn bixwazin denema xwe bikin kerem li derî xin derî li we ve dikarin bale li derî dixin car din dengê xwe nake û vana xwe din nas kirin işte em falan kesin falan melê falan derêne falan bu şeklî xwe din nas kirinê derî vedike wan nas dike derî vedike ku tişin hindir dibêje bi halekî pir perîşan wî dibînin yani tedî xwarin çend roje nexwariye sadece li dezmêja xwe girtiye û li mêja xwe kiriye belkî çiye secdî û bigirîn bi zarebar bi xwe da ka wê halê ummetê çawa vediye bi wî şeklî zêde halekî perîşan da hevalî dipirsin wan alima dipirsin dibêjin çi halê te ka tu çi durumê de tu çi dikî divê wele min xewnekî hewa dît barekî giran hat ser milê min û ez ji bo wî ana di virda me û wê perîşaniya min ji wê bûniye ez dizanim barê min çi giran e wî barê ku hatibû ser pişta wî wî ferqa wî barî dikir welew tedî awê ku me berî ku yek ji pêra raneviye ew ê raviye ew gopalê xwe jî bimanene ew ê raviye êdî Xwedê ji wan razî ve alimê bulga me herêma me însanê Müslüman însanê ku ji bo şexsê xwe nefsê xwe na ji bo ummeta İslamê ji bo dînê İslamê û ji bo Xweda jiyana xwe de dewam kirin demekî di wî zemanê de jî pir hebûn hevaltiye wî kirin mil danêkê û bi hev re vî barî dan ser milê xwe û rabûn dawa wan maqseda wan misyona wan ev bû yani ji bo ku ummeta İslamê heta ana awê ku me got heta Hindistanê umîda wan Müslümanê Osmanlî bûn ku ji hev bela bû û tedî yani goya xelîfetî jî destê wan da bû umîda Müslümana tev ew bûn ji bo ku umîda Müslümana ev bûn û İslamiyetî li vir jî ku eger biçiya û bikete nav dest û piya êdî nema ku İslamiyetiya li ser eslê xwe di nav Müslümana de bijiya a derd û xemê wan siqintiyê wan ew bû û bi wê mexsedê rabûn û bi hev re yardim kirin û rabûn qiyama xwe Mamoste Brasî yani destpêka qiyama Şeyx Seîd gotî firaseta xwe salên pêşî dîtiye îro wî ev cê gon heme dîvana xwe lê daniyê jî ev jî îşareteke got Şeyx divê qenaeta xwe divê dîtina xwe de yani îsabet kiriye lewra wexta heta hatin vir jî têm di ber mizgefta gotî dema Mustafa Kemal li hatiye kirin hepsxane girtîxan yani têm em di ber hatin ji xwe belê kirine hepis kirine girtîxan kirine zîndan dîsa yani em di ber hate û sûka gotî ji seranser hatiye şewitandin ew jî eserê wan demane û îro mesela min em pişta xwe din vê çiyê erê yani ev jî îca kaleme Şeyx Seîd bû ku pêşavê nabigire xwest ku pêşavê bigire bi dest hereketekî kir belê berî gotiye hereketa wî bipijire berî got bikêje li cem li mala wexta ku mêvanê Şeyx Abdurrahîm bûn
عسكر قلت سرقنت كان حبي محكوم خواستن قوش خوا بريقو بدست بيبكن وانتي بعجلات دست بيبكن وقيام بشكلي قيام شخصي دست بيتك وقيام شخصي بيش دست بيتك نافشه باجار دست خن راستي نوري يعني جدارة هنا جنجه حتى بالو وانا دسنه و كلمه شيخ سعيد بري خود آمده دورا آمده دگرن بله دور فنکی مصطفى كمال فنکی جنیدی که عسکر خود شکل عسکر شيخ سعيد جبگو خلق جدوی وگره و يعني لما كي قيد ولو بو قدر جولو بو يعني باش كتن الشيخ سعيد بشرا تدم دفينات الشعب الدنيوي و تبا مزافر نبون وقتا قوتي برج بحث كل وقتا خواست جوهر إيران جبوجو حركات پیش بدومینه باجناقی پیر خاين دركت قاسو ليدا و اسیر کد دسته مصطفى كمال كرم كن اجا يعني دوی چرچوبه ده و تی اعدام کرنا وانا دالقاننا وانا و سرگون کرنا و مالبات براستی کسی گو دستک دابن پشت دابن قال الشيخ سعيد كرم كن ام بحث كن الشيخ سعيد افندي ذاتا وقتی که دست به تفگریا خوکر به مقصدی را بو گو از يعني خلق مسلمان به بحسینم تدی مثلا هر انسان بلکی يعني تدي الحمد لله از مسلمانم دوی اما بلکی بقاسی عالم اسلامی کو تدی فرستان وکریه بقاسی وان پیشیا خو نبینن یا مثلا تدی چه تهلیکل پیشیا وان سویروی چه به پیشیا وان بلکی نبینن یا جی يعني او بحيله وخرده مصطفى كمال بلكي بين خاباندني پیشیا خو نبینن ایدی شيخ سعيد افندي هدفاوي او مقصدوي عولي ملت شيار بك ملت را بجبني البيشيا ما تهلكه كي بي هواي هي اگر کو ام انا دنگي خو نكن ام بيشيا في اشي نگرن او في مسألة او سفيرو بحالكي وسبك امين كاروي دي بيشي بگرن و تبكي و دنگي ما جوينه شكسي جبروي شيخ سعيد افندي اولي هدفاوي ملت بيبحثي عالم بيبحثينه عالمي كو دستك بدني كي يردم بكم بيرا دشان مملكته حتى تدل ارزرو مهفديتن بچن روجا بسي روج حتى سي روجل باهمان استاد بديع زمان جي كتوي توبلانتي يعني ان تدي چرچوا مزن ایشی خورا الویدری دانین جاردن مثلا سورش خورا دانین گوتن ام هرن وان ایش میشه خوب بکن هر کسو بلگه کی دانوان گوتن هر انسانی ویدری به هفدو شیار بکن و جاردن ام ارزرومی جاردن هف ببینن که کی چکریه چنکریه و ملت بی هوای به حساندنا عین هدفا شيخ سعيد افندي دا او تدي مسألة بتركي دوجه قاموي چه بكرنا يعني ملت بقول حيران ام في تشتي بي هواي تخوازن اب بي نبي هواي شكل كون دينن ودات مشي ما تكن تدي قانوني شوقيه وقانوني حرف لاتينه وراكنا قرآن الكريم آذان بتركيا أفانتش مشنا ام ناخوازن يعني بي شكل نكن دوی وقتی که به شکلی ملت به حساندن اوی حکومت مهاتب بگرتا اوی چخوی بگو تبنی یعنی بیرلیکا مهیه ما گوتنا خکریه یک عالم تدی بلکی یعنی دو شجاوی دا چقا عالم هفن امضا خوشی باویجنی یعنی تلگراف کی فنا دیلکشه کی فنا itiraz dilekçesi ki kuyaz bikirna o dibinde avqas insan avqas alim avqas aşiret lideri kuj mesela ve gidişatı ra o tişte ku cumhuriyet da etmişi insanı metkej vanara rıza xu nişan nadın o yani o hassasiyeti İslami ku dinavamda devam bike ev bir şekli ihtar bedana hükümeti تدي او بخود فيجن مني احتار بدايكي مني بقول تبني ام افني فقط تدي اوين وبلان حكومات جبري ده حتى انا دوام دكن جبوك ملات بهاف نحسه و بلان شيخ سعيد افنديجي نجي سري رابون تدي مثلا
پیرانی کو عسكر شاندن جبو محكومة تدي وانا تف بهانه بون تف بلان بون تف بروغرام بون يعني تديد قالناك كردا دا جي يك سخن مشي مالاوي بخو بسبري كي وي انساني تسليمي نيري هناك يعني دجمن جي خباب مالا مرو دجمني باب مري بيجي خباب مالا مري محافظتك حتى اف مساله كي بشكل جي هي دوي يعني يكي كورمان جهره قيزه كي برا فينا تدي نورمالدن تشكي نوي يقولنا يعني هاني رزا دي بافيتنا وتاري بزوري برافيني يا رزاوي هذا داي قالت نرافيني يعني ولو بيجي بكهرة خبافجة مالكي مالباتكي عشيرة رئيسيكي أو عشيرة رئيسي بالتالي تمام مروي خو وزلامي خو خدتن بشتاوي حتى دعوة ويشيت كان حتى هنك جي وإمكاني وانا هذا يعني بريك دخوازن جداهي أو جيبا خود تديد في هافتيا بختي ما أما جي دعوة ويشيت كان حتى بريوي داهي ددن جي أفيا نمسلا كشتني وشتا مسلا كشتني تهوا يا يك جنياري خبرة وخبا في جمالكي أو مال إدوي إنساني بخت خدا حسابتك حتى خلصري نده ناهل الزرار بجوي إنساني يعني أف ببي هواي أف عادات وجلناك كل ما جا بريد عنه إدي أبياجي مثلا الشيخ سيد أفندي وبتبي طرفداري ويقوم بلا جبي مثلا حساسيات كل ما جا استفادة كرن يعني عادات كي خوشفو مثلا وقتی که لسر دعوا اسلامی اینجا هنگ خباب بختی مروا و یاردمی مروا بخواد تدیر استثناء وانه هنه تاریخ وانده دو مجادله وانده ایکو بیزاتی شیخ سید افندی داید دست داهی با جنا خویه یعنی اوجی هنونه ایلا کی درکتنه فقط جنل اخلاق کرمانجا و عادت گلانک و گلانک وان اویه يعني بشكل إدي شيخ سيد أفندي جي جوي حساسيته ونستفادة كده أما بيتشتي نبرن سري ولكن نبرن سري جي زرارة وي برزيدة ديتن للسرفي عشيرات يا فيها كرمان جامان تشكيلاتي يا بيدنا وخد الشيء نكرن يا بلكي وي زماني نديتن برزيدة تديهات عجلة كرني وي زماني نديتن و وانيكو پرووکاسیون جدکن عینی مثلا چه سید افندی خواهد بخت کرمانجا و بی شکلی خواست ایشه خو یعنی دعوا خو بوسری ای قارشی او حساسیت کرمانجا خلان مشکرن مثلا اینجا محکومی کو خواهدتون بختیان گوتن گرمون بدون ما هون ندن ما گو امجبر ناچ یعنی تدی بتعبیر پیشیا کدوه خوینه خو کرن کفچی ناچن يعني الوي درني لاوي بيسيتيكي درخن يعني ادوي اسناء ده اشتا شيخ عبد الرحيم جي جنج بيه خوينوي كليا بيه يعني تدي فانا دي جنجيتي خدا بلكي يعني جنجي مي انا جي جارجارنا وسنن يعني بنوي فانا حقارات كي بيه ويجي قبول ناكريه حتى هنك روايات ديفيجن هنك روايات ديفيجن يعني الشيخ عبد الرحيم جويجي خرا نبيه يعني تبي يعني حتى سلاح اولي عسكر برده يعني هم او بك حقارت بك وحساسيات تضييقاتنا هم او جبنا سلاح بريته ده يعني تشتوسا نايدي تندنا قومي مدى او هاي بروفوكاسيون دكن يعني تشواج بوكو هي اف مقصده که شیخ سید افندی پیگرتیه جبو نبسری جبو حرکت اولگونلاش میکنه نبجه يعني وقتی که اب تشتی داو برخو ملت توا پی بحثان دا و حرکت اولگونلاش مش بویا يعني بسبب راحتی که حکومت دولت نکاربو پیخو بدستر ستیوان یجی مثلا جو ارتراکه يعني وی ان شاء الله بگیشتا زافری بگیشتا مقصد خو اجبر ویا الشيخ سيد افندي عشيرة رئيسية كو امر ددان زلامي خو مروي خو وانا جوانا نقطان جبن امري وان در نخست يعني جخيني عشيرة رئيسية وان
انسان دنجی گرک کاربن مثلا امر بدون وان مثلا قومتان کی عسکری گرف کی عسکری کو بدون وان مثلا دو کو عشیره نظام فلان کسو و yani عشیرکا آیری و عشیرکا دنجی دو بن ابریودا و امر بده کی yani هنی وی تشتی نکرن yani هنی تشکیلات اسلامی و بلکه تشکیلات عسکری نکرن و بوی هوای هر کسو گوت عشیرت رئیسیم بیجه چوسا چون دری دیاربکر و وقتی که تدی او اوین و پروواقاسیون و دزی و تدی او مسئله جی وزلیک لحیه وقتی که او مسئله جی چه بون هر کسی عشیرت رئیسی گو از دویشی دا تنمه هزار حف مریبی بونه تلف بیدی چون یعنی یکی ند گوتا یا حیران امش بو چه هاتن ویداری ام بو شیخ سید افندی بو اسلامی هم هاتن بو خدا هم هاتن مثلا ما دعوا من تشکیدنیه چما حتی انا ما شیخ سید افندیانی حتی وری چما میبتنی بیلن نگوتن هیچ sorgusuz sualsız aşiret reisi go azvişi da tınama hazar havmari binin dıdan peyudi çu قطنا بنجود برا خوزم هرنا بستراني ام هرنا بركة ام بدوبين ان شاء الله وقتك بنا تنقذر ما حلق حسر كنت من ما بي رحمي خوات راسن ما شكر يا رب حنظر شكر بي رحمي خوات راسن ما شكر يا رب حنظر شكر شكرت ما إسلام فراشت محمد أمة فراشت هرچی پیا حکمت فراشت شکر یا رب حنظر شکر هرچی پیا حکمت فراشت شکر یا رب حنظر شکر ترحم رزق الرحمن كم تبواز يا رب تدون شكر حمدي عرض عزمان شكر يا رب حنظر شكر شكر حمدي عرض عزمان شكر يا رب حنظر شكر تدستي ما تنقدي ما تعقل فكر ديما الدنيا فرش سمد ما شكر يا رب حنظر شكر الدنيا فرش سمد ما شكر يا رب حنظر شكر